মানুহখন যে মেডিকেল নিবলৈ ইমান যে কষ্ট হৈছিলে গাড়ীখন ঠেলি থাকোঁতে যা জানিছো এতিয়া যে বাও হ'ল দেই হয় বাই ইমান বাবু বনাইছে বাও 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 বুলি কোৱা শুনিছো উঠাব লাগে চবে ৰাইজে মিলি পিনি হয় 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 ৰাস্তাটো আগতে ইমান বোকা হৈছিলে আহিছিলোঁ দুক এইটো বাটত এতিয়া যে বালি চালি শিল চিল পেলালে আৰু মানে পিছ হ'ব এতিয়াতো হয় বৰ ধুনীয়া কৰিলে আকৌ ইমান ধুনীয়া হয় চোন ফুকনৰ জহতে আমি নামে সৈতে কৈ দিছোঁ দেই শাখা আমাক যে নাম কাই দিয়া হয় বজনা হ'লেও হয় ককাই হ'লেও হয় বেয়া চেয়া পাব নালাগে